पाउसेद यम्पम उइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे सनालेबाकी मपाउदा पोस्टमार्टम लाउथोकीबसिंग अमुक्तंग यंगसिनबदी चुम्बजाने इबिरक्पा नायप्रम कृष्ण मोहन बीजेपी खक्तगिनी आइगद्रा नागा पीपल्स फ्रंट एनपीएफ को सुंगसिनबनी आइगद्रा नत्रगना नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू कोगी पीपल्स अलायंस केफीए अमसुंग इंडिपेंडेंट मेंबर अनिना सोगतपा ममिंग थोंदबा एन बिरेन सिंह ना लुसिंगबा गवर्नमेंट असगी कैबिनेट मिनिस्टर तारुक ngarang hapsin kiba galon state asigi lefam thokpa minister masing chapchana sogre ahang ba leitre minister di natava minister ga hafet manaba phom khara de hangle masigi manung da deputy speaker state planning board ki vice chairman pda ki chairman corporation khara ki chairman ki pham yaure minister ki mafam di hang trabani na hangli pham mafam sing asta mikana basu yarong gane se minister ki advisor wena da bahon ram basu yai mamang dosu advisor mayam hapki advisor singna yomba government oike hauzik bjp ki anberena lusingba ani subutam ki government asigi chapjaba masaga du lairabanina mamang ki tam haibadi kumja lising ani taraga tarik ki march tara manga dagi kumja lising ani kun mathoi fawa natragana kumja lising ani kun thoi ki march ani suba chayol fawa haibadi taraga ni thoi chuba assembly election 2022 ki mamang fawada state cabinet ne laukiba warep se minister amadi adai minister singna amasung Prime Minister jauna atai Union Minister singna imphanda lakiba matamda lauthokna pakaya thabakta onthokdaba leiba sing postmortem tawduna amuktang yengsin badi chumbajani tasing bagi di yengsin bam thokpani natrabadi miyam ta namthak tawwa natragana minambani ainaragani madu double engine government asina tabidaba aibaduna atoppa wani kalam masimakta da mamang sahi lising ani kunmathoi gi October taraga mathoi ningthauga ba namitta sia lauthokpadi sangbaini tawrokpana laitangni aduga November kuni thoi ning thauga ban mitta hangoi gi politics thaudo bhakti jong seba aibado ning thauga ban mitta hangoi gi politics hagdong bhakti yong seba haidu tare ta ku ana chanala ba ki mapau sian ki nuai da wa sounding ba pera da ba su yarong gani aduga nuai wa arau ba apen ba su yarong gani democracy ni miam gi kholaudi iswar gi kholauni ana ribani Hauji ki double engine government asi lusing lipa Prime Minister Narendra Modi iswar ki masani mana haibadi lai fauni ainari dana sidabu chummi lali karam na haigani hauji ki matam sidabu Hanuman Jayanti ki siang lapa numit kamari laina nangrang Prime Minister Narendra Modi da Gujarat ki Morbi da fit chamba suk nani pan wangba Hanuman ki mitam ama maikum hangdo ki bagaloinana Madam asida su Hanuman Jayanti ki siang lapa Sajibu Purnima thang junimit da Cabinet Minister Taruk Hafsin ki pasimak yamna singthani ngaini Adunari mamang kita amda haujuk lauki bawarip lauki ba muti laukto ki batabak singatu amuktang di yang sindura tau bangam dabak kiam lairi ngam dribana gari gano laukto ki pusing adu jeda adum taduna lairagadra aina hangdar libasing ase tabak amata tauki de haibadi nate tauki adu laukto padi sangbaini tauki bana laitang ni haibasdi chungkata male matuna maram oraga mapan thongda tat tawwa haudong bhakti yong seba haibadu tare daku aina ningam dana phongtong narakpani haibatai Masisu lalik karam haigani maramaduna anuba council of minister na amuktang di yengsin haningi report card namit chamani gi thabak chamadi phongdokre laudokre maduda kyam yaure yaudi haibadu sunai naningi se minister n biren singh gi ambutam gi government parak bakumza lisingani taraga daret ki September kunda Manipur state cooperative bank na sinduna pang thokiba thorom amada sairak labasu kumlaroi haina se minister na phongdokhe Haido kiba adu kadai fobwak ngakna sali jate haibadudi adumak ikan khangnaraba ngaktani asung Imphal city wa smart city oina semgatwa lunan bagi matang tapatam adugi mari lainaba minister tawta tawgadawa manba wafum kya su lauthoki chief minister su lauthoki Manipur pollution control board na su lauthoki Imphal municipal corporation gi miyana su lauthoki aduba Imphal sar fauduna cheliba number River project power masak ngasu thokpa ngamdana lairi haibasdi ikhang khangnaraba ngaktani Nambul turenda amut akai fadaudi langthawa thadabasing phaduna matik chaba action lokot kani civil police thadok nengsin ba hauragani phawa farabadi media ki khudangda miyamda khangan gire haina se minister na kumja lisingani taragani pan ki February amada lauthoke sahi mari romse action lobagi wa amata media ki khudangda taba laitre adunati nambul turenda amut akai fadaudi thadadre langdadre aina lobatai Tauyubasung nambul turel di Imphal sargi dasbin ke manare turel manre asida sunate turel da fadaudi thadapat serak piragani
Mafam Zadan Amot Akai Fadaudi Hundong Lamba Amade, Tadabam Osilabadi, Solid Waste Management Rules, 2016 Gi Matungina Charak Pigani Aina. Pollution Control Board ki chairman Kumza Lisingani Taragani Pangi January the Lautoke. Imphal Municipal Corporation IMC Gi Miana Sukumza Lisingani Kungi July the Imphal City Gi Akwebada. Mafam Zadana Fadaudi Hundok Pateng Rabadi, Excel Lawani Lautoke. Adoba Kumza Lisingani Kungi February Tada. India Government Phone Keeper Report Amada Central Pollution Control Board na India ki khwaidagi motfa Turel Maril Chomyangkai Khangatbagi Manungda Manipurgi Nambul Turel Amasong Kongpa Turel Yauke Notice ki wena khwaidagi motpa Turel Ompu Yaukibani Asumna Singa Kutka Manadava Laidon Saru Fanti Abigi Monda Panglaw Lautokpa Tautorpadana Kut Lawa Haudong Bhakti Yong Siaba Mapantongda Tatawa Aiduga Chapanare Hainarapani Lawe Housekeeping Minister N. Biren Singh Jaunamatam Amagi O Ibobi Singh na Lusingba Congress Government of Kumzali Singh Ani Fanda Evergreen Imphal City Pahit Ki Kumzali Singh Ani Tarada Zora Garvest Campaign Sataki Aigi Sarana Ngai Tu Lere Housing Tafak Horasi Amot Akai Amatal Lagumsi Ibasda Campaign Adu Sataki Bane Masiki Mamang Kumzali Singh Ani Marida Nampul Project Pakat Pahu Kibane Adoba N. Biren Congress Taki Tok Laga BCP Ta Yauduna Taraga Matoi Suba State Assembly Election 2017 Tengara Pamatong Masama na Lusing Ba Chungchina Government Semki Matamaduda Rejuvenation and Conservation of Nampul Project Aina Lupa Crore Janifan Gi Proposal Center da Thavada Lupa Crore Marfutra Tarik Kapiragle Aina Lauk Toke Loidana Project Asi Makasa Tabahu Kibane Adabangasi Uriba Pibam Asida Mamangi Mamang Government Toramba Adutagi Hena Masu Tava Tabakti Pangdre Taudavadina Te Tauri Swidani Kumzali Singh Ani Kungi January Kuntaret Intaukaban Mita Kalam Asimaktada Wang Niko Nampul Turen Sing Basibu Luigrabazala Aina Sanalabaki Mapau Sien Kibaduso Imphal Smart City Project Asiju Housing Kari Thakta Lady Albamiam Nakangale Project Asilupa Crore Lisingama Samaga Kulumdoi Rongine Masikitamak Lupa Crore Samaga Supnataru Release Torole Anamatamadaki Board Minister Na Kumzali Singh Ani Taragatarit Kinapimber Taragatarita Lautoke Sahibari Mangarum Asida Lupa Crore Samaga Supnataruke Tabakaradi Imphal Gitangal Kaitel Lambigi Meter Chamang Kairum the over Pangle. Kanglaki no pok sang basarukta Fox Samkaliba Asisu project Asigamanung Chanbani High. Amabu Urbasu, Sahimangati Hokre, Amot Akan Saramba Dukan, Hotel Sing Excel Lowani, put what the fourth Tang Dukton Jolambas Pagatkani. License out the Makal Amataki Dukan Pamba Yaroi Aikibado, Tabukan Ukite, Aina Lipasisu, Miyangi Poningi Wani. Housing local body sing election Pang Topangam Danalari, Imphal Municipal Corporation, IMC, at the Municipal Council Singiamadi. Autonomous District Council ADC Singi election Mang Dalere. Salibasahi Asiki September October the Taruksu Pansite election Pang to Manabagi Sam Sabahu Naraglagani. R1 local voting sing Amadi ADC Singi election Matam Chap Chana Pang Tok Tana caretaker that Mu Krakatokong Chaba Piba Asi. Egg rule Nadi Yarambayai, Adum Nadi Orga Samko Sagat Punatang Lomina Bahaiba today, Namsinduna Tambagat Chamanare and Lona Dabasunate. Amram the 86 election day Ningai Tauri, Pangtopaya Hiro Haile. Machi Kutong Chaba Lauraga Democratic Right Namsinduna Tampasu Chumloi. Local self government Araga Kanariba local bodies jing, ADC Sing Nikina Matau Tawan Rabadi, Samko Sagapa Amtisako Torang to Komang Sox in Pangangani Abatazade. Amagamaga Mating Pangabasi, Tautaba Yadabani. Punamagasina Maram Oraga Chenga Kutka Marava, Tabaki government Abatu Tarang Tarang Wanba Ngamnaba Tawani Aikiva. Lautoki Batapak Torom Sing, Hangani Yangsendon postmortem Tafum Toge. Piran Zingat Madi, Melap, Tabuk and Laurabaso, Namit Chamaniki, Tabak, Chama Mai Papo Isano. Manipur People's Protection Bill 2018 Gimarai Nakadom the Kangdukse. Manipur State Population Commission Lingana Pawarip Nakiba do Tabak to Watse. District Boundary Commission Matau Sangse. National Sports University NSU Masakwansi. Yam Kreda Punabaksi Amukta Dihankana Yang Sense. Ahun Nairabadi Arosul from Togi, Hypertonic Minasi. Makatarakwa Atop Pau Amadana. Arvina Hayangdagi April Kunitoi for 1 minute Mangaringam Kai Paring Singi. Offresnan Readiness Ado Review Tawadori. Labaga Singing Paring the Offresnal Gi over Pipamado, Indian Army Senior Leadership na Review Toner Banu Delhi the Army Commanders Conference Amayang April. Taragani Fandagi Kunitoi for 1 minute Mangani Pangto Kadori. Ministry of Defense the Thokpo official statement Amanhai, New Delhi the 18 to 22 April 2022 Dagi Army Commanders Conference Pangtogani. Army Commanders Conference Sahi Koteki April of October Pangtokwa Sahi Ani Aniki Apax Level Gitaramamane.
Conference asi Indian Army ki demang maruiba policy ki warip sing lo wangam nanaba kanna nida bagi institutional platform amane. Indian Army ki senior leadership aduna conference asi ki marungda active border singe paring the operational ki fibam adu review tawgani. Kanpulak ki mong puno magta lairiba aki basing hatu yang sen gani. Army ki mapanggal hengkat hanaba masung operational ki thorang tawdun laiba ki fibam ge. Plan sing puthok na bada ahen bamyang thambangam na ba army ki capability da ho balai riba sing hado analysis tawgani and ministry ki statement aduna phongdok le. Ngamkoi ki lamdam sing da infrastructure sem gat na ba ki matang indigenization ki khudang da army da modernization tawna raba anova technology hapsin na ba masung Russia Ukraine lana tahalakpa yaba falkari urakpa yaba gyaba da sulem na gani. Tabak sing financial management phaganan ba e-vehicle sing hapsin ba masung Indian army da digitization tawna sing ba ko from sing da natana resident commander sing da pukhalakwa tongan ba agenda point sing adu senior commander sing na khandagani. Conference adogi saruka mo ina Army Welfare Education Society AWES amasung Army Group Insurance Fund AGIF ki boards of governors mifam singsu singani an official cherola dun makata ki. Defense Minister Rajnath Singh na senior commander sing aduga wari sanar ba yai amasung Evrin kun matoi lising ani kuni the conference aduda wangang laba yai. Conference asi Indian Army ki senior leadership ki damak Ministry of Defense Interaction Session adugi manungda Department of Military Affairs amasung Department of Defense ki senior functionary singa warisana bagi formen forum amasone. IMF dagi $1 billion marigi bailout package pangnana Sri Lanka delegation amba US tamna sarkre. Sathiva foreign exchange crisis amagi makada haujik lairiba Sri Lanka gi kaitharap economic kanhana ba roibo ufai oina. Kono durang kasi namasi numita $1 billion marigi package ama pangnana ba International Monetary Fund. IMF ka warisana ba Sri Lankan government delegation ama US tamna sarkre. Nang nahap ke Finance Minister Ali Severin Lusing ba delegation adun April taragama pandagi. April kunmari fobagi marakta International Monetary Fund ka warisana gani. Global lender atudagi facility ama pangnana ba apil sing hana thingiwa Sri Lanka na haujik IMF dagi $1 billion marigi bailout package ama pangnana ba konara gani. Haina Finance Minister adun haike. Sri Lanka na sahi es da senton sing chinana ba $1 billion tarit mathau tare. IMF ka tawna ba loan restructuring program mafung phagan phan gada ba adu jai tok tuna thamla ga phone sing amasong government ka tawna ba yauna foreign debt mukhanna sing ba suspend tawre aina finance ministry na leba puban mit lauthoki ban mit khani tung da khongsada du chat ka dori bani. Sri Lanka na lising ang magasa fan ni Fugani pan gi matung dagi masige history ta masini ihanan ba debt default ni masung leba ka sig million kun gani toina sathi ba pung kun mari power fang da ba jinjak foil amasung hidak lang thak kumba atai mathau ta ba polam sing chati na war pa mayok nari. Crisis thok lava Sri Lanka gi ausu koriba economic ki fiom sing ihana ba yak seng na khangan na ba masung makoi di ifok chum na khanglag investment gi warul sing warip sing lobu da mating oina da batancha am investor sing da pina da baning thau ka ba da gi awar ka sayul am gi damak madam karagi on kalampo stock exchange adu thintina bangaran thang chinometa securities and exchange commission of Sri Lanka SEC na law thokre. United Kingdom dagi Sri Lanka la lising ambaga sa panifu kani pandaning tamba phangkhiba matong dagi lepak asina khwaidagi sathiba economic crisis mai unari. Crisis asina maram oidana miyam na lepak sin bathong bada sayul ka Cameron street protesting chataduna political gi laita da pama thogan kre. Laibak sin batungna salai kiwa state of emergency amsung curfew amabiu lising kyan in kidaba amasung government bo janing taba phongdok fa state protesting da jaksilaki bagi matung president Gotabaya Rajapaksa pham thadok nana bam yam na demand taw kre. President Gotabaya amasung mahaki member prime minister wariba Mahinda Rajapaksa khak nadana Sri Lanka gi cabinet pumpatha asigi angan bada makhoi pham sing da gi resign taw kre. Political gi nataba bandi lising amaga satruk thadok lagani Myanmar junta Bodies New Year gi on Myanmar military government bandi lising amaga satruk thadok lagani adubo thadok kadori basing adu the political bandi sing Zaun dapat faduna thamkiwa Myanmar protester sing ki imung manung sing asa dunga si kai kre. Hoki fasahi de military ku amana Aung San Suu Kyi gi civilian government mar mafam blak thoki batung dage. Asoba protesting amasong misimida thokna protesting nam thaduna khanong pok isya ki lebaga si tangtu laita na lerakidre. Hoki fasahi de bandi lising kulum do thadokhiwa sahi ki ona satharpa chanabi amwariwa New Year ado pangthona ba foreigner ni fogani thoi. Zalna bandi lising abu satruk tara kama pan ngak fikri amasong Thadok lagani any state television allow thokre.
यांगोनगी इंसन रीजनदगी थादोलकवा बंदी अमना AFP दा फंगदोखिबदा ऑथोरिटीज दा सुपनगी क्रिमिनल सिंखक्तम थादोक्तुना थादोकदोरिबसिंग अदुगी मनुंगदा पॉलिटिकल केस अमसुंग प्रोटेस्टर सिंग याउदे आइगे जेल अदुगी मपानदा लेरंबा मियाम अदु ngasi नोमाइजिंग नुमित जुंग बमातो तबना तबना हन्नाखरे सुपनगी मियोय चामरोम हेना मखोयगी नुंसिजरबसिंग अदुगा अमुक हन्ना पुन्नाबगी आसादा लैखि अन AFP करेस्पोंडेंट सिंग हाइगे नुपी बंदी तरु इजौरा बंदी चामगोम पुरोम इंसिडेंट थादोखरे है नुमित जोंबगी अदवाइदा प्रेजेंट ऑफिसर मन हाइगे मिलिटरी को अदुगी मतों थुनाबो फागी बहानगी छुसी एडवाइजर मवरिबा ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट सिन टर्नल की ममिंग थादोपगी लिस्ट याउकिदे रामपोपन मिटकी हिंसा सिंगी मतंग द कांग्रेस NCP की जाउन ऑफिसर लुसिंगबा तारागुम दोइन नुंगदांग बफंगदोखरे इंडिया की तोगन तोगन व मफम केदा रामपोप निमित की थौरम सिंगी मतंग द कंगलुप मसेन की मरक्ता हिंसा की थौदोक सिंग थोकिबा दुगी मनुवित खरने की तुंगदा कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP चीफ शरद पवार तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो अमसुंग वेस्ट बेंगल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अमसुंग तमिलनाडु अमसुंग झारखंड चीफ मिनिस्टर सिंह MK स्टालिन अमसुंग हैन सोरेन चौना ऑफिस लुसिंग बतरागम दोइन नुंगनांग बफंगदोखरे शांति अमसुंग नुंसी चानब ngaktuna thamnana buluching basing aduna ngarang thang janabita apunba afil amato khe masung makoi ki party unit sing daso hinamasigi matang da maning tamna masung punna tabak tawna basu paktak peke laba ki mafung kya da thoki ba hingsa adogi matang da prime minister Narendra Modi na tumina laisileba aduda wanghang laduna opposition losing basing aduna kunai nakfok tahan ba masung kaglok masenda yengthi bagi wangang ba hengala ki ba aduna makoibo koido thina sawal haige लाइबा कसी मनु दे स्टेट के अमरम द हंदक थोखिबा कंगलुक मसेन गे चा अदुम इखोइना कंदा कंडेम तवी अदुगुम थौथोक सिंग अदु थोखिबा मफम के अमरम द याब तमथीबा मौ अम लैखि अना पाव सिंगना फोंदोखिबा अदु द इखोइ हागजिना नुंगनांगे आना सुनबगी मौ द खुलाई पाइबा लाइटिंग के खोंसा सिंग अदुगी माक ओइना अदुबा कंगलुक द किहनबा कायहोबा वंगां के अमरम ngang तुना कंगलुक की ओइबा हिंसा अदु थोगन खेबनी आइना ऑफ पोजिशन लुसिंग बसिंगे अपुनबा अपिल अदुन हाइके ऑफिसर लोइन सगोटपा मानबा यंगथीबगी वांगांसिंग अमसुंग हिंसा तोबा म्यूजिंग अदुगी मथक्ता वहानथोक लेबा अमसुंग अकन बथबक अमदा लौखटखिदबा अमसुंग अदुगुम कंगलुक मसेन बरक्ता यंगथीनान बयाबा मसाक अदु मतो करुना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग द सिनरिबनो आबगे मतंग दसु मखोइन नुंगनांग बा फोंदोखि यंगथीबा संतोकपा वैसिंग अमसुंग थबकसिंग अखोइ खुनाइता कायहोबा अमसुंग यंगथीबगी वकल पोखनबा वांगांसिंग अमसुंग थबकसिंग अदुगी मेरक्ता वा अमता ngang प्राइम मिनिस्टर अदुना तुमिना लैखिबा दो अखोइ थमोइसोगे असुमना तुमिना लैखिबा असना असिगुम प्राइवेट खुलाई फाइबा मियोइ खुदपुसिंग अदुना ऑफिसर पेट्रोनेस फंगी आबगे चपचाबा खुदम अमनि हाइना फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस तेजस्वामी यादव RJD डी राजा CPI देवव्रत विश्वास फॉरवर्ड ब्लॉक मनोज भट्टाचार्य RSP PK कुन्हा लिकुटी IUML अमसो देवंकर भट्टाचार्य CPI ML लेवरेसना सु सही तौदुना पुना ऑपरेशन सही तौब अपन ऑपरेशन लुचिंग बसिंग अदोगी अपील अदुन हाइके हुसेनबा आइडियोलॉजी सिंग मयुकनबा मसुंग थेंगनबा अखोइगी फेरेप अखोइना मुखना सेसन हले अन लुचिंग बसिंग अदुन हाइके सही जा के इंडिया बो बसक तागलकिबा अमसुंग लेपा कसुबिना खुलालकिबा खुनाइ मसेन गी बरक तनुंसी चानाबा क्लिपुन सिंग अधुमा पांगंगा कनदबा पुना थबक तमिनदबा अपनबा वरिबदो अमुखना सेसन हले अन ऑपोजिशन लुचिंग बसिंग अदुन हाइके कांगलुप मसेन यंगथिना हंदुना नागपक तानबा पावलेबा म्यूजिंग अदुगी फटकिद्रबा पांदमदो थोगाइनरबा अमसुंग शांति गाक्तुना थमनरबा अखोइना मियाम कांगलुप पुनमक्ता अपील तौरे अखोइना लेबाक असिगी अकोइबदा लेरिबा अखोइगी पार्टी यूनिट पुनमक्ता शांति अमसुंग मुसी चानाबा गाक्तुना थमनरबा निंगतमना अमसुंग पुनः थबक तौनरबा अपील तौरी हाइना ऑफिसर लुसिंगबा तारागम दोइरा थोकपा अपुनबा अपील अदुदा मखोइना हाइगे माखा तरकवा अतोप पाउदा मेरिवोल्डा लेरिबा यूक्रेन आर्मी सिंखुलाई थादोगो नापुंजी कन्बीगनी आना रूसियाना खागनग्रे रूसियन फोर्स इन लंगोई चंदुन लेरबा यूक्रेन की खाथंगबा इथांगपम सिटी मेरिवोल्डा लान थेंगनरिबा यूक्रेन फोर्स सिंगदा मॉस्को मतंगता नोमाइजिंग ngasi ayuk pung taruk tagi hawraga makhoi ponsi kanjanaba kulai thaduk na Rusia na khanan Rusia ki defense ministry na ai ki makhoi ki troops singna Mariupol ki urban area adu Ukraine force amada lehendre amaso sobna ki Ukraine fighters sing apepa contingent ama city adu ki still works amagi manungda thangchana bitalai ai gre Russian force sing aduna nationalist battalion sing ki militant sing amasong foreign mercenary sing adu April taraga dare lising ani ko nitoi ki Moscow matamda pung taruk tagi namai ka palip na naba masong makhoi ka kulai sing ado tadanaba kudong chaba pikra in statement amada Russian defense ministry na haike makhoi ka kulai sing thaduk lava punamak adu da makhoi ki punsi kan bigani haiva
guarantee piri amasung defender sing adura khulai natragana ammunition jawdra ipung tara dagi steel plan adu thaduk ton chatki bayagani aina Russian defense ministry ki statement adun haike masigi matang da kip dagi khuda ki pakhum phangdre Russia ki Black Sea fleet ki lan ki jahaz mako ko luk hiba matung da Ukraine ki mafum kya da Moscow na long range missile attacks in sathage thang kilometer Russia ki lan ki plane sing Ukraine ki konung kip da tank repairing factory amda bom thadage Belarus dagi paikala ki Russia ki lan ki plane sing na poleng ngam khai manak talaiwa Lapip region da missile sing kap thage masung Ukraine ki air defense in na cruise missile mari kap thage ne Ukraine military in haike Mayroon da Ukraine lan mission da lainung ki talent sing amsang bunker sing da lotuna lairiba asoba steel plan ani adugi manung da ambo wariba asoba Ilis Steel Works aduda Reuters ki pami sing thongkre madu irai no bita kudum chan kibani ana Moscow na haike house factory adu Ukraine lan mi laibagi kudam amata fangdre Khoirbe steel amsung kairba concrete ki amanga ta oikre misam ki asi bhaksang camera ana press sing da ta dun laibu ukhe Ngarang thak chen mit ki wena city adu Ukraine force ki person lising bari hena sikre haire Moscow na Ukraine konung da makoi ki attacks kangkhat ki baga konung adu ki mapan da leiba achoba military plan ama thwai kre ana Russia ki defense minister na ngasi no majin meta phong kre Ngarang no midang high precision air launch mission sing da ki region ki robbery settlement mana ki ammunition factory ama thwai da mang takhan kre ana Russian defense ministry na telegram da thokpa statement ama haike Masih mamang tagi numit kian hirum so kipa musung kip ki mapanda leiba Ukraine ki military front sing badakta Russian attack yang marom chathakre Arubida content sing asiki maru iba pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yang biri puna mapathaga sari channel asan atam takana badi subscribe to bi subscribe to bi romoraina like and share to su kawi ganu puna mapo amagahan thaga sari